Mày bùa yếm lòng hạ. Hey, what's up everybody? In hoi ni cho wa say WEIC HAAIX DIUC. WEIC HAAIX DIUC ni a lay yếm ang ki wa say why. Today's word is why. Why means WEIC HAAIX DIUC in Mien. So, why did you do that? WEIC HAAIX DIUC mày cho nai. Why is the sky blue? WEIC HAAIX DIUC luôn nhà bám búa nhé. Why do bad things happen? WEIC HAAIX DIUC à tu mai why như si. Why do fish not have eyebrows? WEIC HAAIX DIUC biểu mãi mãi mông mãi bia. Why do I have two eyes if I can only see one thing? WEIC HAAIX DIUC yeah mà inom tinh sẽ còn yeah khung hay mảng túp quạt yết nằm cái nai hang.